bastırgın attı. Gökürök kalla payçasını tak. Şimdi alayın ha. Taza. Ama жүрüştür kaletken beri vur. Şöyle toktatayım bak. 1.60. Aha. Anam den soluğu öte taza nerse. Aka bir start kende kiliçka ha. Start ama öte kurç. Sırası koy bergen. Oho. Karoğu joş. Ha. Oyun oyt qoba aka bu kazanга çabılgan emes eкен, pırpır aytып отурган жеринде. Kazanга çabılmagan. Ha urganda ham katır atkan. Aa. Alamanın laqan salıngan at. Kuda kalasa kaytpay barat. Ha. Den soluğu öte taza. Şunday eken ama. 3 yıl uyurda жүрген. Beri gayri ber. Assalamu alaikum sүйүүчүлөр, жылкы көрмандары. Аке бүгүн Жалал Абад областы Нокен району Каминтерин жергесинен Айтмырза акабыздан ушул курч сынду. Ama kurçtuğu öte kurç eкен. Şokolad satıга чыгып атты onlar. Xudo xolasa ulagı yürü tomayık ha. Anda mesela ki attım malumatım bir çetten başlıyor ama gökürök mesela gökürök ekende bir ağa. Attın yaşı 3 asıy oldu. 6 yaş. 3 yaşı oldu 6 yaş. Den soluğu putuğulu taza. Aha. Anan öte tez. Xudo xolasa 3 yıl uyurda жүрген. Oho ama yürüdü. Buşçısından beri. Buşçısında жаңасы екасында uyurda жүрген. Ha. Ulağı ham zor attım. Tanış adamlardan aldım, dıykan adamdan aldım. Aha. Bunun buşçısında çoğul kalgandı. Argen bizge жақынырақ bastırgın attı. Gökürök kalla payçasını tak. Şimdi alayın ha. Taza. Ama жүрüştür kaletken beri vur. Şöyle toktatayım atış. Oho, onun hatta sın degen canlar. Attım karakteri. No günce kaburgun gökürök. No gökürök kaletken de. Berte geletsin. Boldu. Attım göküröktör kaletken amaç. Bölünüp turat kocanlar. Şerde on sol vurup tegir eteyim aka siz. Yaşın boyunu ayttık baka. Boyu 1.60 şamalı. Aha. Boyu 1.60. Aha. Anan den soluğu öte taza nerse. Aka bir start kende kiliçka ha. Start ama öte kurç. Sırası koy bergen. Oho. Karoğu joş. Ha. Oyun oyt qoba aka bu kazanга çabılgan emes eкен, pırpır aytып отурган жеринде. Kazanга çabılmagan. Ha urganda ham katır atkan. Aa. Alamanın laqan salıngan at. Kuda kalasa kaytpay barat. Ha. Den soluğu öte taza. Şunday eken ama. 3 yıl uyurda жүрген. 3 yıl uyurda жүрген. Beyninde acıldırbayt deyt. Ordundan ha? Orduna. Жақсы. Үйір басып. Көп жыл жүріп қызматта қылып болған екен. Sezon kimdir böyle jakşat alıp uyur koyup pulunu alam. Uyurdan keyin bağıp ulaka çağım degenlerge. Çoçoğayı alıp, ayır koyup. Bunday birek koy ötkізіп koyuyoruz bak kişinece. Yok hem o sıksa. Bu aytak ha? Koyur beni o öte tezez görünüp durmayıp. Görünüp durur ama. Bir start kendi aka özü çıkara onu ne? Oң sol pavratlar hem. Ya oң sol vurup koyçu. Ordunda. Tegiret. Oң sol kılı. Açıyanı var ama. Bu takşalık koğan at kemir oğa ki ya, pırpır aytып oturgan jellerinde. Müçelerin var ak. Kaletken ama canlar. Bu aldı şuna datatayım. At şulken toğanlar. Boyu 60 çamalı da kalasa. Yaşın anne dediniz aka? Yaşı 3 ası. Жаңасынан beri aygırda eken de aka? Bıştısından beri. 3 yıl koymuş. Böyle Yaxşı mı ki? Aytmırız aka özden çıkıp da toğanlar. Eğer at çakkan olsa.
Айтмыз акебизге чалып, байланышып, судалашып алсаңар болот. Ат өтө жакшы мындай сындып аткен. Куту колу, ден соолугу жакшы экен, жеп ичиши. Аке көрүнгөн жерлери жок. Карага жок. Кароого жетиле караганга жугуш, а? Вообще жок. Үркүп. Машина сашыдан үркүп наркы болбой экен аке. Ама жаныбар өтө курч экен амачы. Маалымат жакшы эле болду окшойт аке, а? Болду. Муну Кудай кааласа бир алып улакка чагып ойносо ham зор экен амачы. Аттын умтулгандары. Хеде коер койчу битте. Мындай эле ордунан эле. Болду. Ой, му таштап чуркагандар не мындаке? Ямон чозуп таштайт экен ама. Болду. Жаныбар. Маке туугандар, колдон келишинче тарттык, маалыматын алдык. Эгер биз ала албай калган маалыматтар болсо эсине чалып, судалашып, сүйлөшүп ала бересиңер. Эгер биз себеп болуп калып, кимдир бирөөнүн колуна бара турган болсо, ак бир экөөлүү бир жакшы аттардан болуп барсын. Бери бурсаң, аттын баасын канча коебуз эми аке? Аттын баасын элге карап эле 240 миң сом. 240 миң сом туугандар. Зор кылып түшүп берем. Аке, ат жаккан болсо акеме чалып, байланышып, судалашып алсаңар боло берет. Ама ат зор ат экен.